бар зане ки дар никоҳи шавҳар аст. ҳаққи шавҳар аз ҳама болотар аст. гуфтаи пайғомбару амри худо аз ҳама қимат зедуру гавҳар аст. пас бидонед, хоҳарони меҳрубон, бахтатон дар эҳтироми шавҳар аст. ҳаққи шавҳар бартар аз амри падар, дон ки ҳатто беҳзи ҳаққи модар аст. ҳар зане ки ҳурмати шавҳар кунад, зиндагиашро ҳаме хуштар кунад. аз худо пурсанд малоии кафи ӯ, моҳию паррандагонам баҳри ӯ. то қиёмат рӯзу шаб гӯянд дуо, то худовандаш диҳад ӯро паноҳ. салом дӯстони азизу арҷманд. ростӣ аз модарон бисёр пурсон мешудем ки ҳамин келин кофтан осон аст ё душвор. мегуфтанд душвор аст. чанд қадар келин кофтан душвор аст. чанд қадар ҷавонон мегӯянд ки зане нест ки мутобиқ ба таби диламон бошад. баъд мепурсидем, модарон мегуфтанд ки занкоӣ чанд қадар душвор аст. аз ин маҳалла ба он маҳалла, аз ин ҷо ба он ҷо мераванд, то куҷо як кадбона аст, то куҷо як духтари баъдов аст келин бекунад. ман баъдан ба модарон муроҷиат кардани ҳастам ки модарон, бисёр модарон ба духтари худ парво надорад. пеши духтарро тухмро пухта наметавонад, баъд кадбону мековем. охир мегӯем модар, худ кадбону тарбия кун, ба духтари худ парво надорем, аммо кадбону мековем. куҷои духтари худмо тухмро пухта наметавонад, баъд кадбону мековем. куҷо як духтари баъдов аст, куҷо як кадбону аст ки келин бикунем. ҳар модар таслим бигирад, агар кадбону тарбия кунад, пас байни худи модарон осон мешавад. мегӯем ки модар, чӣ гуна келин мехоҳӣ? мегуфт баъдов бошад, ин бошад. пас духтаратро ҳамин гуна тарбия кун. духтаратро ҳамин гуна тарбия кун, пас байни худи модарон осон мешавад. як рӯз пеш бишнонед, бигӯед ки духтарам, ту ба хонаи бегона меравӣ, зеро намедонем чӣ таро дар он ҷо интизор аст. аввалин коре мекунӣ дар зиндагӣ пуртоқат бош, барои ҳар чизу ночиз шикоят накун. хушбахтии духтартонро мехоҳед ҳамин тавр. духтарам, дуввумин коре мекунӣ, эҳтироми шавҳаратро ба ҷо биёр, зеро ҳар зане ки ҳурмати шавҳар кунад, зиндагиашро ҳаме хуштар кунад. рафту кореро накардаи болояд туҳмате шуд ё чизи дигар, мешавад келинҳо як косае мешиканад ё чизи дигаре ки ӯ айбдор нест. кӯшиш макун ки исбот кунӣ ки ту беайб ҳастӣ. хуб гӯй, саратро хам кун. фардо он айб ки рӯй мегирад, медонӣ чанд қадар обрӯят баланд мешад дар назди хусру хуштоманат. гумон мекунам нуқта бас аст. қиссае меорам аз хориҷ, агар хато накунам дар фаронса шуда буд. устод дохили синфхона мешавад, ҳамаи шогирдон нишастаанд, аспирантҳо, яъне ки донишҷӯёне ки аллакай синни солашон расидааст, ҳама соҳиби фарзанд ҳастанд. мегӯяд шогирдонам, имрӯз ба шумо бозие мегузаронам. ҳама ҳайрон мешаванд. баъд мегӯяд, хоҳишманд касе бошад марҳамат ба назди тахтаи синф барояд, ба назди доска. хонуме даст мебардорад. мегӯяд иҷозат, баро. мебарояд, ба ӯ бурро медиҳад, мегӯяд дар ҳамон тахта доска номи 20 нафар одамоне ки бар ту наздик ҳастанд бинависшон. менависад ҳамсоя, ҳамсинф, хешу табор, шавҳар, фарзанд, 20 нафарро менависад. ба дӯстот мегӯяд ки аз ин 3 нафарашро хат зан, онҳое ки дар зиндагӣ барои ту на он қадар муҳим аст. хонум хат мезанад 3 нафарро. боз мегӯяд ки 4 нафари дигарашро хат зан. ҳамин тариқ 4 нафари дигарро хат мезанад. тамоми синфро хомӯшӣ мегирад, ҳама хат. ҳамин тариқ 4 ном мемонад: падар, модар, шавҳараш ва фарзандаш. ҳамаи шогирдон хаб дигар ҷиддӣ шуданд ки эҳсос карданд ки ин бозӣ чизе ҳаст. мегӯяд 2 нафари дигарро хат зан. зан дасташ намеравад. шогирд боз мегӯяд 2 нафари дигарро хат зан. дигар илоҷ нест. чашмонаш сурх мешавад, дилаш пур мешавад. падару модарро хат мезанад. монд шавҳар ва писараш. ҳама хомӯш буданд. ба устод нигоҳ мекард. устод гуфт: духтарам, 1 нафари дигарро хат зан. зан
به گریه شروع کرد. دیگر خود را داشته نتوانست، گریه کرد. و استاد گفت پاک کن یک نفر دیگر را. با چشم گریان آب دیده نام فرزندش را پاک کرد. یک شوهرمان گفت گذشتیم. نشست گریه میکرد. همه صنف خاموش بود که چی گپ است. پرسید که پدر و مادری که تو را با چی زحمت کلان کرده است، تو آنها را خط زدی. فرزند که جگربند است تو را خط زدی. پس میشنویم تو را. حساب دیدهش را پاک کرد و گفت با امر تقدیر گفت روز پدر و مادر میروم. امر تقدیر روز پدر و مادر میروم و فرزند هم تحصیل زن میگیرد. یگان جای دیگر با هر بهانه خانه گرفته از من جدا می شود. لیکن یگانه شخصی که در پهلویم از دائما زندگیش را با من تقسیم میکند این شوهرم است میگوید. همه بعد احساس میکنند دوستان گمان میکنند نقطه بس است. زنی خوب فرمانبری پارسا کند مرد درویش را پادشاه. اگر زنی خوب باشد، فرمانبردار باشد، خدا ترس باشد، همین مرد فقیر گدای تلبنده را پادشاه میکند. برو 5 نوبت بزن بر درت، اگر یاری موافق بود در برت. خدا رحمت کند سعدی را. برو ای مرد میگد خوش به حالت 5 وقت نماز با جماعت بخوان وقتی که زنی مسلمان داشته باشی. تو زنی مسلمان داشته باشی بی پروا رفته در مسجد نماز خواندن بگیر، هیچ فکر خیال در خاطرت نگذران. همه روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسارت بود در کنار. چی تو امروز روزی دراز تشویش زندگی میخوری، چی از ناداری خیلی غم میخوری، مادامی که در برات شب یک یاری موافق داری، یک زنی مسلمان داری، دیگر پروا نکن، دیگر پروا نکن. وزیدان قاضی گرفتار بی که در خانه بینی در ابرو گیره. خدا رحمت کند. میگه وقتی که اگر زنی داشته باشی که خوق داشته باشد، چی تو دارا باشی چی نادار باشی، وقتی خانه میدرای میبینی که ابروهای گیره بسته، میبینی که یک اندام تروش بر روی تو میکند، از این ده گفت همون زندان قاضی بهتر است از اویی که در این خیل خانه این خیل زن زندگی میکند.